Salama melambi kombongan masalo na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. Renungan harian Toraya Allo Totemo Senin tanggal 20 nanan bulan 10 tahun 2020 dia lalamai surana Rasul Yakobus pasal 2 dimulai dia mai ayat 10 apa saya lako ayat 20 nanan. Dolo yo may latabasa kadan na puang tamas sambayang. Kipudi komi siya kipakalabi komi puang lante malambi ito temo. Belan na iya tumamasemi siya pa akaboro mi lempan lako kami taumi. La umbasakan kadami puang kuasa penamasalo mi rondongkan. Kiperangi melo itu kadami kipogau i lan mintu sulapa katuangki. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amen. Surana Rasul Yakobus pasal 2 dimulai diomai ayat 10 apa saya lako ayat 20 nanan. Sang siulurangku apa gaina usangai kalena tu tau den kapatongananna apa tae na situang penggauran ma din raka tu kapatonganan susito la umpama kariman ni ia kedenni siulu muane batu siulu baine tang mak tamangkale sia tang sidundurokuan barokona allo amiden misa ama akada lako kumua paela ela mo komilalan lasu itu kalemi sia ma apedia komi apa tae mi benni tu sipatunna lako batang kalena apa raga ina to susiduka kapatonganan ketai ina situang penggauran mate bangasiami apa umbai den tau maakada nakua iko den kapatongananmu na aku den penggauranku apa pakitammo kapatongananmu tang situang penggauran angku pakitangko kapatonganan tete dio penggauran. Anak iko te mupatongan kumua ia tupuang matua misari meloduka na mintu dia tabuletuk umpatongan dukai apa maaparondo lamorero koka untandai tota egai ina kumua ia tu kapatonganan tae na situang penggauran tae patunna. Tangban na nga dioraka penggauran na ana dibilang malolo tuan beta Abraham to na umpan dan Isak anakna lana pemalaran daw inan pemala. Manasa mo lako kalemu kumua kapatonganan situnduan penggauran na naurungan ni tete dio penggauran anna disunduni tu kapatonganan. Nasusito nalambi imo tu kada lan sura madatu nakua. Napatongan mo Abraham tu puang matua na ia mora to tu dibilang kamaloloan lako kalena. Ia mo disangai sangamanena puang matua. Manasa mo lako kalemi kumua. Tangia tete dio manna kapatonganan anna dibilang malolo tu tau. Sangadinna tete dio duka penggauran. Tang susi duka rakatu Rahab. Baine kadake gau. Dibilang malolo belanna penggauranna tonna tarimai. Sia tonna patasui tuto dipolentek maringan. Unola lalan senga. Belanna susi kale mate ketai penalan susi duka mo kapatonganan to mate ketai na situang penggauran. Amin kadan na puang. Kombongan masalo na puang pangulun na paabasanta baatu tema renungan atau totemo kapatonganan sola penggauran iman dan perbuatan. Buddha tahu
usanga kalena maapatongan apa tang manasalan penggauranna. Susi duka to buda tau nakuam umpoga ubangka meloan lan katuanna apa tang manasa kapatongananna. Tanda manasa kumua maapatongan ki ketontong ki si turu penggauran tenduka to kumua ia tu penggauran melo dipogau ia pina maleso torroan na kumua melo ke diangkaran pi menggaronto lan kapatonganan. Den bangsia tu nasanga tau melo si turu timbangan na apa tang si turu timbangan kapatonganan. Kombongan na puang napamataat tak Rasul Yakobus kumua. Ia tu kapatonganan sola penggauran tontong pisiayoka. Baatu maadin dipasang tinti dak 2 tau marasan lumingka anna tontong siambara mentengka. Umpatengka kapatonganan tu dipapayan lan penggauran ia mo tanda manasa kumua inang tomengkau laki lako puang matua. Belanat tae gaina tu disanga maapatongan apa ia tu penggauran tang susi sipa to maapatongan. Pada bangsia penggauran nenek kita usanga mimelo apa sitonganna tang susi pangadaran kapatonganan. Ia tu penggauran melo ia mo buanna kapatongananta. Sia ia tu buanna kapatonganan la membua lan penggauran melo. Manasa to kombongan na puang. Lan Ibrani pasala 10 misa. Pira-pira tuto dipokada susinna. Henok, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf. Tu sipatu mendadi pak tuladanan. Belanna kameng kaulanna lan kapatonganan lako puang matua. Naurungan ni mendadi pak tuladanan lako bati siosona. Kombonganna puang matua. Kapatonganan tang situang penggauran dipasang tinti tomate. Susi dipokadalan ayat 20 nanan. Belanna susi kale mate. Ketai penalan susi duka moto kapatonganan tomate. Ketai na situang penggauran. Ia moto la tontong payan tu kapatongananta ulendui penggauran melo si turu kadanna puang matua. Amin kadanna puang. Mai komita mas sambayang. Makure sumanga akan melambi to temo puang. Belanna mempayan lako kami taumi. Tupa akaboromi siapa akamasyammi. Kadami umpakilalakan melambi to temo. Ulendui surana Rasul Yakobus. Kapatonganan sola penggauran. Iman dan perbuatan. Kamasekan puang denopa nayate kadami tontong mempayan lan katuangki kumua ia tu kapatongananki la sibaenan tengka sola penggauran denopa na mempayan lan tengka keede na taumi tumintu penggauranna si sola kapatonganan. Kurre sumanga puang melambi ito temo kipas sambayangan tu kombongan minde jemaat rama kamasei pakaboroi lalu mintu mak rupa-rupa katuan pasake tu mak kurre sumanga belanna mak ulang tahun buda-buda rupanna pak kaboro kamu puang la umpasake kipas pas sambayangan duka tu kombongan mi lan pengkarangan kamu puang lantoi manda ilimanna kipas sambayangan tu kombongan lan kamaramunan batangkale o puang pasake tu kapatongananna pasake tu pedampina kande pasake tu dattoro siamintu keluarga mandarana kipas sambayangan tu
kombonganmi lan umpanundu anak ampona, kamu puang lambeni kasaabarasan. Kipasambayangan tu majelis gereja, unangkaran pelayanan lan jemaat rama, solamintu pengurus OIG, kamasei puang den no pa analopian nitu pengkarangan pelayanan situang Pak Kaboromi. Kipasambayangan tu pembangunan lan tanga-tanga jemaat, pembangunan ruang serbaguna sola sekolah minggu, kamasei tu kombongan mi puang, kamasei tu tim kerja den nopa nayate pembangunan tontong dadi situru lalan Pak Porayami. O ambek mamase pakaboro kan mas solanasang kamu puang la tontong untoy mandai tu kombongan masalomi lan ulopianni mintu pengkaranganna. Perangikan ke masambayangkan puang lan puang Yesu kini masambayang mati olo malabi ini. Amin.